Minta kasini kasenjuk kinong sensasyon jong kamau senram community but rural development block haka jeng tenlang MLA kamau senram uba Olan Sun baru MDC kamau senram uba Alvin K Saukmi. Ringkat kirang ba senong kathan kilalit banyak kendu yo sembut menteri rang ba kajela uba presiden tensang banyak keren halor ka jesni upala kasurak na wailoi shalal umsa ubat shabalan. Habakran hikilat patai kubor hadirin kajian kendu yo sembut menteri rang ba kajela uba kerman syangdiar sekretari kasenjuk ulong makawai bagi sungkman kalong balak kular baya kasurok na wailoi syaplangan broy on sakot tanda no haunai wing araja repusan kapa on pentrai lingba ka World Bank katba na plangon broy syadu umpung bad balat on sa pentrai hadian ubenai leber ajar punriu lingba ka skim na ka sarkar jela hakani gajinya kendu nakaliang jong ka sarkar kala kerpat balong ki bayasya bad nakaliang jong kiru kinlong ki bayasya bad hadian katakin siapet ya ka ai ka bami uso nakani gajinya keren menta kasni Hadin pemilihan untuk yai deputy chief minister. Kawai ke bangis ko kemen kalau ba ibu hangi ya ka da ka kompromis ba na wailoi sha jadi bersurak na wailoi sha pomroi kino grid ya ka intended route but ila mahkamah tungi ba by November kila ban call tendar no khot tendar mo nang ta na pomroi shadu umpung balat umpung hadu umat kila ban menteri kamno yakni surok nang baka state scheme pat nakabanta na wailoi sa pomroi pat kin menteri lang ba ka World Bank kata kadai ka kubor ka bang sultanan tikutang isno ba talong ka jing kemendengi pat ni lakarpa naling surka bangin kamyasha pat ngiru ngi bu hane ka jing karpa di pat nong susnong pathai bangin yaisha kum ba surka ka karpa ini in sampai hadin jong kata ke ka ba mi uso na kani ka jing